Go kile go thunya lerole ka holong ya ngwakora mahlodi nakong ya ge badudi bao ba bifetšego e be ba fosha meyara phetiši ka mahlapa ba molao ba kile ba bitswa go kobatša seemo. Badudi ba re ga bana tshepo ya gore kopano ye e tlo rarolla mathata a bona a metsi. Re ne le 4 months ka moka re sene metsi mo sešego. So I get tshepe meyara tabanyana ye ki ya metsi o ta solve because of ke gale re ya go yena. Bekeng tše pedi tša go feta badudi ka sešego ba kile ba tsenela magato a boipelaetšo morago ga gore masepala o hlwego ba neela metsi. Mpe gore masepala o tlo hloma projeke e ntshwa ya go šireletša mananeo go parara metsi ka masepaleng. Respect jwale ka council gore re ile go thoma company e mpya ye bitswa gore Polokwane water ye le gore re sa tlo boledišana le ba tšea karolo ka bophara ba bona ga mmogo le ba mmušo wa gare gore re be le company e mpya ye le goreng e tla tlhokomela tša metsi. Le ge masepala o kile wa leka go thuša ka go fokotša tlhaelelo ya metsi mafelwana a mmalwa ka lethuli legae la batho ka sešego le ka pento ka Polokwane a sa itemogela tlhaelelo ya metsi. Nna ke Mahlatse Phaladi, ditabeng tša SABC sešego.